Nyuma y'imyaka isaga 4 Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ndetse na Nkurunziza Pierre uyobora Uburundi badahura. Kuri uyu wa Gatatu taliki ya 9 Ukwakira 2019 biteganyijwe ko bashobora kuzahurira I Bukavu muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo mu nama yo kwiga uko ibihugu uko ari bitatu ngo byashyiraho umutwe umwe w'umutekano. Kuwa Gatatu nibwo Perezida Felix Tshisekedi n'aba bakuru b'ibihugu byombi byitezwe ko bazahurira I Bukavu mu muhango wo gufungura ku mugaragaro laboratoire y'icyitegererezo izagikorerwamo ibirebana n'ubuhinzi yitwa l'Institut International pour l'Agriculture Tropicale. Nyuma y'uyu muhango wo gufungura iyi laboratoire, aba bakuru b'ibihugu bazahura n'abayobozi bo mu ntara 5 zo mu majyepfo ya Kongo, no kuvuga Kivu zombi, Ituri, Manyema na Tanganyika, bahuriye mu mujyi wa Bukavu mu nama y'umutekano. Mu kiganiro ushinzwe umutekano mu ntara ya Kivu ya ruguru Jean Bosco Sebishyimbo yagiranye na BBC, yavuze ko Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo ishaka gushinga umutwe umwe bahuriyeho n'ibi bihugu byombi. Bukavu yahiswemo kubera ko urabizi umukuru w'igihugu yarafite kuri mugambi wo kuza gukora muri Sud Kivu cyangwa se Bukavu. Urabizi hari icyo bita ngo ni laboratoire agricole mbese bubatse hano muri Sud Kivu ikomeye cyane ari ya kabiri muri Afrika, ikaba yahuruje mbese amahanga yose ndetse n'abakuru b'ibihugu bidukikije bose bakaba bari hano ejo, ndetse bakazanadusura muri ibyo bikorwa by'umutekano turimo kuwa Gatatu. Uyu muyobozi kandi yavuze ko impamvu ibihugu byombi bigiye gukorana ngo ari uko hari imitwe myinshi imaze igihe ituye muri iki gihugu ikomoka muri ibihugu byose, bityo ngo aba bakuru b'ibihugu bakaba bagiye kwigira hamwe uko bayihagarika burundu. Nibyo nabo bazagira uruhare muri icyo gikorwa cyo kugarura umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Hariho gahunda ibihugu by'u Rwanda, by'Uburundi na Kongo bagiye gukoreramo kugira ngo twese turebe yuko twafatanya tukagarura bwangu umutekano mu burasirazuba bwa Kongo, kubera ko mbese twasanze ko hari imitwe yitwaje intwaro nyinshi ikomoka mu bihugu bidukikije cyane cyane u Rwanda n'Uburundi. Hakaba hari icyo bita igikomisiyo cyangwa se akantu kagashira hamwe ibihugu byose bihuriyemo kagiye kuja kadufasha kugira ngo turebe yuko twaja tuje inama hamwe muri ibyo bihugu byose uko ari bitatu tugarure umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Iyo komisiyo iri kumara ukwezi kumwe ihagiye ihuriyemo ayo maprovince 5. Rero bikaba byabaye ngombwa ko bongeramo n'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Buri province cyangwa se buri ntara yazanye guverineri wayo kungirizwa na minisitiri ushinzwe mbese umutekano. Ubwo muri Nord Kivu ni Sebishyimbo, hakazaho umukuru wa gisirikare w'intara, hakazaho umukuru wa gipolisi w'intara, hakazaho umukuru w'ubutasi w'intara n'abandi babungirije. Muri ibyo bihugu by'ibanyi ni ukuvuga nabo bohereje indorerezi, nazo tukaba turi kumwe nazo, ndetse n'abaperezida babo tukazaba turi kumwe nabo kuwa Gatatu. Perezida Kagame na Nkurunziza baherukaga guhura muri 2015 mbere y'amatora yo mu Burundi yateje imvururu zikomeye zajemo na kudeta yaje gupfuba, bigatuma abayobozi b'u Burundi bashinja u Rwanda kubigiramo uruhare. Gusa ibi u Rwanda rwarabihakanye. Simeon Stizo Muhumuza, One Nation Radio.